My name is MCADB, the entertainer. Hey, kumaisa ngubiro because I've been mpaka mtakafiri chipakweta go Mbara City Gospel Festival irikuje kuberia Global High School Bishop Cyrus bwana abeta abeshe kuswine Levikson twine na Pastor Wilson Mugembe kale ahari cyumye cha Hallelujah nacho drinks funo maduka gona bashinjira 15 zonka just for just amero funo cyo kunye kirunje munonga bakwine Hallelujah jinga tea drink Hallelujah tamarind drink Hallelujah banana juice funo maduka gona enjoy ngicho kunye kirunje munonga zikiri mu butokozo bongo manyabichi byona kale in the studio nafuna one is a fresh talent, another one is I think a musical manager na managing Abishongozi, and of course na no back owning even a studios zaman around here in Uganda. Kamba chile batu. Stanchireka mukuru stanchiro muto na kwachira. Nyinyi nachira. Yanshura bantaba oba gambire na mazina gawe. Bari ba gntv. Abaryo ko abansindika munyuze mba representing eyo mwe bari gutuma nabisya amazina ni Edward Mbaho. Okay. Ninje bidije na Chumare kakana shara pressure you know some people some artists at interview kwe kuba ukita prepare injira script injira ati yashumura no way na kwa support Uganda na achira edebe the entertainer baragamba cyumusa ubayo ndiyo to yanshura twaramusyeho yamazina Sokoto Uganda kaburizo utakumanya notara musomo. Okay, yes sir. Bageze ko izina kongo mburungi teka kozire mbubi ochibayo na semo gerere wa akingo things ga yawo ntusabira abantu tutendereza bora abantu bakingo things katete kira hariya ngakire baka jaga turakatano zore kira hariya yongera kubeta it's fine nakwenda kida kigebe yo kubeta kubishira kingo rwakatano rwawire rw'eminyeto nyina bengi muburizi nyine hero arahariya arkuvunura ya byakibole tukafuna abandi so rwakatano rwanyica kare nabo turi kingo things katete wa pastor semogerere muyize tuno overnight ito rwakatano tuno over rero rwakatano kushamba yo mwezi ndwari rw'eminyeto so waramango ryo musigazi ningo ryo toka bere mukikuru munonga kaba EDB muyize rwakatano ninga soye na mara ona norugaru kubaza no byama rwa kabiri rwa gatatu rwa kane no rwakatano ore kureza mukama thank you so much. Yes. Kali ahandi muri mutabunga bitambura bita tene songa bizo. Okay. Wari tumushongoza umusya Edward Mbaho ni original izina rukaranga Mbaho like kuyongera izina Edward Mbaho ni ryizina ryanje. Are you for real ngo kupfura banyeta ndigambi izina ryanje kandi marana wanoreka ndireke nitaremwa taremwa Edison ngo ndabona ngori wanje ni genyino original Edward Mbaho original tarukimbra. Okay. Ekintu ekyo kija wachitandika yali Sokoto njya kwenza this time abo umwana ogwa ikindi twaleta you know introducing ekintu ekyo kachitandika yali yone buze byo kwena byono ekintu ekyo kachitandika yali kintu eki kachitandika nkitandikire just of recent tari mnonga cyari aho honko mwaka okay cyari ngaye kujya tikanje nyinga music onyimaho obone ikiryo mwana nkiriki konkabuja twatine sente mbandisize nkoko embuzi mbura nimbasa kuvibinga konka bitakurugeje konka after namazire nakiro musekendwe nareba abana ndebishongora nyo konka ndukutero ko pera bwanje mpora aza nakureba nareba gospel nimbasa kugiye kusinga na keji sacho ati sachura kuko kimpereze natera gospel kandi saturati namunye ndari kutanka kwarika satura bakugenda kari Sokoto Uganda tugake kunukachi yes tugake kunukachi young artists abishongs batiyo bakutandika ekiremere ku penetrating aniki like kaharemire horiye bariya muntu bariya bakuru abatoka baremere hagaruki anyonga rebe songa yo kugira ngo abatoto bakora abagusinga barebe nyuma
Esonga yo kubanza anoreba ayibizire akataro music yawe yamani. Okay. Ayibizire uzaga bishongoza nkabana batanu. Buri mubone wizuro bw'irobo akaraba. Okay. Icyo kintu cyo kubanza. Ikindi shonga kanye y'ingambe ya kabiri abeshongoza bakare hinjire bene betwaramo. Wagereye abamera simwe baca mukongwire ingose example. Yes. Hinjire bene betwaramo kusinga bahati. Uwakare akakushoma akaterekeye shongoro akora mu kirimo makuru. Yes. Kuko hata nagenda hari ya internet aronda ubwambo kwa sireyo abureta hanuye. Akitete cyo kimara wikseso. Ibiri. Akiza TikTok. Kigenda kisyoya. Ekina abantu abakare. Inajya bane betwazamo side ndizo. Ushanga na ecyo cyo muri cyayishongora na kisha. Ore babingana ore amera simwe ore umuntu waka just muno umuroro ngora namaze kubona ishongora ki. Yes. Ecyo kushongora nakimanyisa. Cyo tufira mu cyarenge abishongoza bahatiya. Nako cyo shongoro aina ngwaza a Facebook bachi posting aza WhatsApp kusharingira link wata gisharingira ayame parana. Karo ushaka ko umuntu waharana umuntu akacentral link atisokoto ntamburiza. Ushaka ni wori pizza twachitambuza. Hata akufollowing. Gayi ko wa story to kusharinga waka yanjye. Hata nyo ushaka na kuchitambuza nyinja kare. Atoshinga mbere nyanga. Wachenga. Ensonge ndize kumanya. Abeshongo batana ba gospel abenyo no mane ndinga abeshongo zibona abeshongo zabahati bina umwepango tukujango no wa gospel yenkani hona umwepango guma mu odende ngoro kushire na kera ke shongoro kamwe arangu yakaya na yenda usanga edebe ino mukoro atinenyeza usanga Edward ino mukoro atinenyeza soko tatiri ate na mukoro gona kuri murundo gumwe njokora abeshongo zabindi hati ne disappointinga abantu ba events usanga aina baga mukaga tinakora hazaho aina motoka na pangisa ubona natemba taxi mucereza usanga yagumana rusinga emerumokejo wachenga usanga abeshongo zabakare bagwa bina advantage ejo bo keeping rizina chwera umuntu kandi ekire obuzo tukufunamo music na izire yashoba umuntu wagura smartphone atara promoter wagura smartphone atara promoter yuza promoter nibiki kuba uriya mwana abira kora audio yeye agakabu yanda ayika hanu mbarra uriya mushomire mudiri zona kumbe mission yeye kumenya kasenti takwenda kumurabyo kutaka promote wona na fari yari yareke deya akagwa ryara abantu bari right abashi music takwenda ku papa kandi music wana ngo hangaro music uyema kantu kitama nyogo musigazo go mbaho no kumubuza na gamba audio tarajikurire wanje video tarajikurire wanje konkanye we ngareba ebyayishonga bari mu muramo nabo yatinda tukoreki ngati gntv rubone yitu kandi supportinga aroho program vimba ne supportinga abana abine talent reka tuze ture edb atayisi mis audio tiyanje video tiyanje konkani izaha nawe cyane toki love for the music konga kisu cha hanuya umwana emera ko cyeshongoro emera kuchukuretera atusanganya ta tuchukurira massive mwana tuchukurira massive tanagende niwe iriwe nitama bagambe itama nirishisha itama turukombeka tuchobene kuchomanya nishonga bo edb right now music ya western kandi yo ko gospel ya tarachumwe otyo gospel aba gospel no bakusinga yitama umunsi yona bwenshi yacyo timukora bata yaba nyoni nimbera munonga ndabo kamene za kusa tisinga hingahe uzonto magamba tubisukundi so yabone ya edibero tumanya totanga mbara tinkaze kano morokori kandi umuntu ukora gutuma morokori munonga ushanga wari kufe munonga ngo support ngo morokori kandi morokori mugenzi we atabasa kora ki atapasa so akatako kargamu akitema tukabangu tukiteka bazo edebe mutare mbere y'abashobera ushamoto batero umuntu sumu mutweza besho muzima 20 aroho ndakoje icyo kaje mwana cya president wihanga ushabate icyo shongoreki nyana benyaza mu gospel nyogo abana katika baba sasa takwenda chimuntu gospel kugira ngo aze no wasachura kiriyo bakari tukumcha gospel kirenga kandi tukabe tuforo ingime munonga hati nyonkanyo ombeto byedini ndi muto munonga mnyoni ngambara mazima ngunda rohanga kali pamya ngunda rohanga rushabarahanga ongaye nabakunsingaho nicyo na pastor gisimo gwe nakimanya nyewe unokurwa sande nimbara hari king of kings ni nto mutacisha hina nishweka shamu shanga yangu zpa ubano hori gachitute takunde ongaye inabagoma
wacha abagumiseza ati wasanga urugumisereza hariya ngo nosinza no tendereza yiwakora ikintu gicinda kwasakora tokora none ngarere nyuma none ngarere nyuma mbona abantu ba gospel mwetereze gusinga mu no gospel mwetereze n'abagosongora satura tuma satura abanyito bacenga satura ni music ya burizo bita kufokasinga mu nonga umunjiri je ya bible ko kare ebisongore ebya satura ebyo kosa kwishongora abantu amagoro bakochisongora cyembaga nebe satura leta gospel washomesa abantu abyo kwinga ningo kurisa nebe tare gospel konga nere satura kongera kushomesa inspiration maybe konga abantu biba nyamyisho ngara satura umugo mugira kugenda haruko no aina message yabasa kwereza abantu. Okay, thank you so much mama wetu Sokoto Uganda weni nshima ya bwino na zileta kukweli. Yes, I love that. So Mr. Edward Mbaho, amerwa biona wa dropping in studio. When was that? Yeah, first day we were dropping in studio. It was when Kom na zo mu studio ya nyiri yo ku recording cy'ishongoro. Twarga tom corona. Nkumi birabiri n'ibiri haturi mu 2023 aho nkazo mu studio bakwita mas na ije ya na karaje akura South Africa ngakora mu studio ya South Africa imbere keri mbikantine byo kweyiya konka nizuka namboye nimbanza ninyebaza Brizi akankora ikintu cy'amani nkanyi ne sente zikazi takuja ngize marira onkabuja ninkunde kintu na soringa ngobwiro kwenkani nsomera Western School aza kutetwumura nyonka ngafutaha naza kupota kina dire kupota nakasenta kine nyibira no muzeyi nobwiro kekiri pakaje mtuzomu nangeje mutu yiwe kasente nakasevinga ahina dire kupota ngunyongerere nako bambehera munibesimu kubambere munibesimu hati na hasoringa nagumaho na hasoringa impare zaragano kuragara konka kama ago otarya mandazi nafune sente zinafundeho busy naganira honago nakura rukundo ya kundo aranga ya tradinga shungure mukache babi reko businje nembabazi bigumeho rukundo ya ruhangane kagumeho katugarukire mukama tubera hamkono gwe rukundo ya ruhanga egumeho echashongona kitera Chankora mnongo mpatizi. Actually I was about to say that niche shungu cha patizi cy'abantu bakunda gushanga ngo baca mukawaba cyamzibe rukundo rangecha mwira abantu kare kata kusubirana imbasa ko shungu cy'ishungu nzengo misoga abantu bacikunda konka kena ashtiri inyizuka nkabantu mumbaga y'abanyabuzari bakansuke sente na janti kujiruga music nyomwe kandi jante ko shongara gospel ntumant praising God konka by the way turite twasanga abantu muna sente. Wow, that's nice. Okay, so I'm here Guabiona oyine bishongo bigari. Yine bishongoro bina. Ariho tugumeniwe echecho kachikoro mu studio zabindeba. Kuri yo mu Kisenyi. Ukuntu hona akorire. Aha, dena korra enugu massive. Okay. Sokoto injano moya najimanya nawe. No yanda zo story najimanya nawe. Okay. Then nakora rukundo rangana nagabiye ko yari nagikorire South Africa. Then finally recently cyasongo cy'indiyo ni trending sa mwerekero ba fans banje bacikunze rero nakora na video abantu I love the confidence ya ino mujo wawe confidence as if yini cyakona kwihereza umuntu I the confidence na maono wewe hito musomesha volunteer ati ubare cyangwa cyayine kiricho kumugambara ata yaramana ndabona nanda bato ure tuserezere kunuya bazari yangu betere babiri yara etafayo hamizaaho deo sunwaje koze kandi mumazade usokuzuma nishenga netera ni wewe timam ese sande wiri mbere ya Holy Spirit wabatera bitu no jakuzabona jundi tentaro bizukegume injabira hawo kesande nkina dusabe chifondo kuvuye kokora kunkapite nachifuna naja na master kira ure bariyeta nazayo ingoma yantangayo wabatera umuziki nkagitambura
n'abantu basi. Wow, I love that. So funny behavior ibyo bikuteganisa nk'umuntu kuje kunyonga ngo yana bigamba sokoto. Ibyo kuje tatanke kinene mwana kinteganise konga kutabemba baza Yesu Kristo. Be nazagaruka hansi. Niyo baza sokoto go kureba n'umuntu w'amani abantu no bemba cyangwa ngo ndanga misugwa nakora cyane kire kuko nakaba hambo wamugambira insonga agitwara nk'insonga. Yes. Promotion ebirye kizibu na n'ikindi insonga z'akasente nazo nzikwatamo kuko mwino mbweno kuko maho kukweyiya seza turaba. I know. Konka tukujya ngo ninyemarire sente bantu mwe ni nyendo buyambi abakubasa kwa makunda Edward Mbaho music nyina karayi barekona ibyo songro kahandika biryokwe. Okay. I think allow me shabeche shongore abantu tuwatchinge ukache tweze tuje tugume tuchongera mbwene tutitera icyo kigambe title yacho icyo songoro nibaceta hamizaaho nchukuriro adeusi natros no kwa video mukirebe muchukunde ubwo Edward Mbaho the representer. Tereze wezo mojo wanje. Hamizahi wekora utakawa mani yucha yawe niza kubasimazi niwashaba mukama abari kukugaya utakawa kinanye cyabarere gusigura. Hamizahi wekora utakawa mani yucha yawe niza kubasimazi niwashaba mukama abari kukugaya utakawa kinanye cyabarere gusigura. Utoba tumwe kane korera bukuru Edward Mbaho mukureba minje mirumo kanjikozi gakuba kusika muhogo okukota habizimbe okutembe yenda nansi otebirwe n'emijungwa nyowe nkakora abashiki basheka abantu bingi bangayanguwe Mbaho no yeswaza nkabura byantama nagira ngumbireke konka mukamoho no muhumuriza akampumuriza nabe cyapa n'urubuto ahari ejo mirimo yanjye imwe bantu ababire nibasheka ababire nibagaya ecyo kutangaza kandi banyebuzaho munywani wanjye iweremeraho kubaraze kusimuka nibashangori ari Hamizahi wekora utakawa mani yucha yawe niza kubasimazi niwashaba mukama abari kukugaya utakawa kinanye cyabarebe gusigura. Imwe banywanyi banje uko wanywa mirimo nimbazima mwebare okuyiya mazima bamwe muri mwe ibyanguyi kandi ibyorobi konka muhumure ruhanga witu nabamanyo wa bodo wa taxote birwe no mutembei mutatina muhumure ruhanga witu nabamanya abasubuzo kutare abahinji n'abarisa mutatina muhumure ruhanga witu nabamanya emirimo mumaranizo marwaro no mu masomero mutatina muhumure ruhanga witu nabamanya wakazi finance hoteli na saruni mutatina muhumure ruhanga witu nabamanya abasiki ba chapati sumbusa no bubanda mutatina muhumure ruhanga witu nabamanya abo mundebezo ubutegetsi mbeni mwe mugambati mutatina muhumure ruhanga witu nabamanya Hamizahi wekora utakawa mani yucha yawe niza kubasimazi niwashaba mukama abari kukugaya utakawa kinanye cyabarebe gusigura. Nimanya bamboko zire wareba bitakurugamu rekote wa masporo hanga wawe nakumanya ruhanga tachera kantachererwa esaha yawe yaika umugisha gwawe n'ugwisha. Hamizahi wekora utakawa mani yucha yawe niza kubasimazi niwashaba mukama
mama abari kugaya watakaba akisho ngo nkarungi by the way it's a nice song, it's a nice song, video nungi, audio nungi. I think video yasinga gumwana nje ya framing iremo tukugira ngo nanka I mean audio na video na message instead message I mean kushaka mbene kwa packaging ibintu biye n'ibintu munonga ati gisungure kuza kutera nkabanza nakirinda ya stroke zina yendo mbanze mare neni zirete nyonga suboro mhobe zo kure for real no jangu nibyo kwesonga it's a true story, nkasinde kawo muhogo ngapoto twakora kakuboksika muhogo okupota bizim okutembeye nanas otibirwe nemicho ati nkugambira iki icyo tahura sokota kusisire amaze kudavuga amapira bishatu atna ni ukuba jamino sokoto yakishije jawa byo ko biri bito no biri okay namwe nara ni dete ejo songore cyara stamansi ati manzi nje kwa chitambura higuru ahiguru ya hamizaaho reka aka promotion aka reka tuze twongeremo bafana tumande mutawa mani okay netwa Mbaho aba bibutaka bafunira abo bashabo hazi just aba bibutaka bafuniri bahabo class you know watching watching right now shabo hazi ujigamwe n'ugigambire ugintroduce ingiri netwa Mbaho music yanjye nesomesa enuzire ni ninja wanugire wativaho nani kusabo hadisiwa tindu kuswaza nizaguma ninkwani pika abonire bonka gospel to the world Edward Mbaho nikunda mnonga amina sokoto umwana kugwashimiye gukora kintu right now kugira ngo ahikale vuyo kujya muno yena ninga kakoze iki ninga tukamukorira iki anyo ningira ati echo kubanza step yo kubanza ya gitiri odi yebonire video yebonire twongera iraga video yebonire odi yebonire iyo step yo kubanza agera bireho kachiko naza gukora kandi akore ubudodi ayine kora ekikusinga achi akora ki achaine ekindi echakosa ihina barona abatakumanya edibinja bena kura atakumanya kana uzoga bashobora nagambire tiya katarake shongoraka maja kufana masomo kure wagaruka kure kawiyando wabo takore ba TV ahanike ngwabo wachenga baba ngusaka katakora ina sokota tsokota atinge na mtwara yoshi nore ezichaba shongozi kumbe ni wonderese mu ni wonderese mu ngakora program nyina mureto muguha wachenga katakumugamba ngakatakora ina sokota tobwe fara atinye na mtwara yo ationa fara yo kejo ni muterateki hako abana nebinja bide talents ekindi ayamwane okay music kuri arimo shogozo bonye mu western agaragaye n'ikapa cyesenti katuru kampara agura african yashangaho inabi abiyesho ba presenters yaba hasenti atina mu montere music yanja ayibwa muri kuba sente bazo kwata bazitekanka ko agura kize mba akanga kari bamweta angu twara sente zawe chenga basi masente zeye so gundi umuntu wabone tugeta gasente tuzano ya TV gntv sto hano rwago no rwatano konka abantu manyaho biroka tukachiwa kahura wakareba wasima ngaka kareka dodi nigo tusogoto gumana kana kushisha TV yetu musika gamba kutuzuma tutaka mutayize utuze washanga bana ngoteka mu sente ku bribing mono moshongozo nako ryo bari yaha nduzo uruna tureba gntv yamanyizo gukora wakebonire ekindi nwana at edb tirabasa tinesedezo ozumo tabasa kwereza ngo kumunsiba no muzereza sente zungana chezo yo shese na kemiro moyange nabone kwa nandimo umbambazana mu video ya Jack Kazire yarabona kuri cyo shongoro nikisia nandi mu ryaba timu yani acting okay ati ahina ahikana koma najena kahiraho abwa Edward mano kuna yatisha sura yanapazinga wa yakurikisa mu mugo wawe yaza wakora gwe ndimana ja wa studio atofisa nyanaje nagiseba ndahanuya mwena kashashora so okunwana nisinga byona kaba president wadakonga twe nabuzo kuno western ba presenters abyo kusinga baza radios binezara wona makuza radio ninga TV amangu ya rwata kigarike mu ukuranze mfere ba presenters ba radios okusinga munonga mu western naba TV abakineye kwanya ba TV abace kwa kuma okunomo shoza tuza kutayayira
nyine mitwara abiri wote zumuhire nabana kongezayo ogoro nukunda sente hati nje buza ko dama tubona tuzakisibo tugambira nga turohanga abantu bona bakoreka EDB ngamutera karurwa katano urwahwire urwakatano just EDB nta ashina ngo shongozi kana none wanje kana tujetaye ya TV atsokoto atakatukore post konko akumgo abandi abikubanje kumugambira ata katore fixed naraho bera kubuzabuza oine chazinga he nga kufixinga waho wachenga ati wote ne mitwara abiri bambe tukorabaho ekindi ubuzo tushanga ubwo no kumanya ba president zabinyi n'abayayi tibine miromo mamutotora kabo yanda kuri yangu ijano za TV mutabona mangu naza kuri hano se hanatigiriza umwezi ningasha TV ningasha radio ningo mu mukora tigiriza umwezi zicubura atero mweshongozi anakutero mweshongozi nyambise mitware tinjini akamparana so ekizgendara ba mwene abakoro media houses muturuhize bagambi muturuhize ngamazina kirengire koga Yesu Kristo koje ngutaramukantu wakwe turahare yes one gospel obana sacura konko mana kubona imera aina audio yabonire aina video yabonire tiri cyo kumuga cyakiri cyumugambire yo tiri ko gende tereza kokana bo kuyari mu biyo kuchitambura na nyunga ndentambara na bino budodi nyona gana kucyo kurebera umuntu ayine wake bonire muri tumusupporting yes tumuberere utomanya cyakare unhora kuyanda ekindi ogocyira kumanya ti unanaga mutiyara kanu yakomere nkwawe enkwawa zahane kagumusumye mpora usumi uzicontrolling manya ebisana manya kutakara hera ari haraka pandekanyu ndara ya Jesus yasindikira banyene nkuru bona bane bere bari TV atsogote wachenga kuya kugaye agambere nyine nkuru babagira nembuzi tinyina nese kuya za TV ngiye kushimira shongozi bahame bine kwetu azaje wamanya babanyana kuyaba munyabirenda music no wazo mu rutaro hine oine kutera steps stakora no kubarwa yes yo no jango mwene kashi ngokaboni hati ukutiyaragaho hino zo murarete kandi ibyo gubikebo ne urwaka no kwishyira hino bisoro kana tayogo burunako no kureta kana akasya handa kasya urwaka na workshop abana baritari bibisho iwamanya ngo ryo mu ruresejo yetwaze jo mbanto ekini wafa ekini ekikanje gambara abakureba abisho muzabinyi baragamurama aza media ayiniho abakumuforoginga abakwana business face nugo muzigura hano gusisere abeshongozi kokoza kokorga hanuya manya utakureba TV ushana bakubereba hadi uriya fanu webe na mutambuza nenda kana amufuru mukazuba wachi ntecho akuje muyamuberaho akamusupporting akamukunda gwa music akashunguka muzikariya badendo vita jina la kutaninga kugira guki bizemwe bindi hato yagambiye izina just ubuni mpecho kurebera utingambo bakusacinga Edward Mbaho bamurebe iwe yankurebera gntv uri wakaje na yabuzana no wabo ushobora kumabasari uri wakaje wachenga omuntu afuna umuntu kuba fano wawe elemera cha music yes eyo ndebera je yo bari bambe supportinga za YouTube zanga he mugambiri nakarambu uri WhatsApp yasindika links ara na ndekene kigambo byo kumanya you understand music no wajita at least tomara umuntu from nowhere konka muhereze ba fans banyu respect akwakirengire wow so but who is that artist so kugira kunyunkani ndebera kuza kugira ngikintu eki abesongozi awani urebera nk'umushinguzo mu gospel kugira nyonko umushinguzo wakanankora muno nkabanze nyumaho bena nguntere eje ndongo ya iziti Geoffrey Lingana ezendongo za Geoffrey Lingana bahaba ezenkito ezendo kugira mu ongani onja ujando mukoro gwira roba imbanye ndampurunture ntere nimbani yendeze ngomati noreba we starters tokaja ngotiri ngo weso yes nore cyo kucyamara songs nzine konka nyezere mbanze tereroko okay ba fan wanje okundeba niza batere je muzikeje kwiruka eje mirimwa kati ngakwe ngunda harugabo ijaniza ntenda kutagura
hataho niza kuba nimbatera ka wose tukabacureze then hatutareke tusumure mwe fan wanje weno wa gitari tubadimba ho wabyo jeje niza kwa kamizi karunje official media platforms zawo zihana YouTube ate norebe ibintu bya music birakari ubona ati rukundo yarahanga kasumu akeso ngurukani gatamburiza sumu kinotinge cyo turebe ngani gatamburiza muri kadi umuntu ati intinyi nakabare kandi kamusindikira then byakana ari ibintu bya leta nyobayiza ngakura ona Sokoto enugu by then kantine nasumu ati Sokoto nyo mbalibo master nyo nauna najatire kamba zizo ku mudamu yaje ngiribye ngandi mu cyaro by then ne cyaro nakitoroka ati Sokoto izo bantu namaze rune myaka ndakamurebere Sokoto akayi no musigazi n'umunyoro akambatambura street andeba MVP atukunkano ambura yagana ku musigazi atukunkano ureba atarabi songoza kwa batire tinto atibakabiri ko bakabu nyondo kumamisho ni yanje nkani yenda kana mese ngo mbere utanze mukabireka ati batarande bire kamera yande nyine cyo mbona bi asa kana alichembo akata kuchegereza necyo ati nyunga abanza nayibyanja tkonka music age bafans banje Yesu bankunda abwe rukundo yaranga ko nigitera bakumpagera najantere kambanze netaga amagezi nabanza nigera ntere kankore nkore cyeshungura hamizaaho tune then nyigoro YouTube Instagram by the way on the TikTok. Okay. Before that, social media platforms zawo mazina gahana gahabo kwesa. Edward Mbaho TikTok Edward Mbaho official. YouTube Edward Mbaho. Instagram Edward Mbaho. Facebook Edward Mbaho. Okay. YouTube? Okay. Chenga bana back facing mostly bamba recording akisho ngoga kamubiri bushatu. Birozugwa imwimwe imaba abakucenga ukutwara muziki yabo. Tanapshenge. Mwe bino buzuguba back facing mostly you guys are established abaturi mu kintu weki ninga bari aba bine studios kuri uploading muziki yabo. Manya bitebe kandi imbere ya studio yemwe itakwenda gabizina ati mukora video ba uploading social media zabo. Ebyo ndabaho ngani nje umuntu ukora kintu echo atarashomere. Ekindi naye ashomere ngai no mu rugwa sente anje wangambere EDB nawe ubure mbempumwiremo kujambe nyine event ya Nigeria menya tagawa tamaze bije ngani roho nabo yarafutaka na mande inyafutandika imbozi reza ngezo kumenya impango imbozi nyine uri muno kwerebamo so cyamanyisa omuntu EDB omuntu yakora audio ninga video yo kaje kwatoka ukajiteka channel yawe no wagwisakawe okay abo kuchiteka yo kuriya bamara kukireba uriya kushitega bamuzibira wacenga ekiri bya mitambara bibiri uriya takafuna ubona comments bana extinct iza ko yanafana yes true wamwe in studio ya audio ninga no kora videos no kunda mundo content ogerondere oyishongorere ninga turuga music y'abana umwana atungo ugo musigazi atobere yo no murebera atobera bakampara n'abana wacha so ate mna kukora ka video keye hano ukasanga ni ukatiro wawe no wamwita kandi there many artists no bareba out of 100 abana bari matanka bona kusingo bwinshi music yabo content ya YouTube channel zabandi akiri batakumanya kana kiri ekizo cyabeshongozi nabo nibacamukira no bakunda kamera kwa kufuna keshongoro kati ahora tatishiki akeshongoro katera kanze mbara ashikambara bisimbara no muntu bakumenya tubanabuza ya atomera EDB otatishate nda kora video zakora Sokoto tukora video yikashitogamba umuntu ore director wa video mbona mushutinga video ushashura sente zawe ushigirinzire ubebire mwaka atabyona arabona bitambuza behind the scene arabona bitambuza yotoka ile video yawe kongo arabona bitambuza yes assets bitabonire ibyo mukorwa abantu batakumanya business yibarumu kana utubakabura mugabe bino muntu basomesa nje bakibwire munonga nyongera kishongora ka my producer rero turete ho mbamwita manager na partnership ne yeti no gumushijo gunare mujana ubwo mushiza ariyo mbe dukabishoto cyo kubanza umuntu wanje okay
cya kabiri massive records na massive films and the manager kunganye no director wajye nabera UK aza ogo numukuru weyi no mushomesa na shomesa indishwe teratere karango kunka no mushomesa na habura kandi ikindi ajo yiringire team inu tuzane mizano so nawe naza na agire mizano yitu mbone ikindi ukora nabacurumu kale mfunde cishongore cyo ma producer rero tumugiteho na wati mukace jire bigambire twagamba ko nawe nawa JT yatugambira and of course ending interview so hereze cishongore cyo cyenyine cha Edward hamizaaho tugake na binji hamizahi wekora utakawa mani yucha yawe niza kubasimazi turashaba mukama abari kukugaya Batinanye sabarere gusigura hamizahi wekora utakawa mani future yawe niza kubasimazi iwe shaba mukama abari kukugaya batinanye sabarere gusigura utoba tumwe kane korera bukuru Edward Mbaho mukureba minje mirumo kanyigozi ngakuba kusika muhogo okupota habizimbe okutembe yena nansi otebirwe n'emijungwa nyowe nkakora abashiki basheka abantu bingi bangayangwiwe Mbaho no yeswaza nkabura byantama nagira ngo mbireke konka mukamogo no muhumuriza akampumuriza nabe cyapa n'urubuto ahari ejo mirimo yanjye imwe bantumwe ababire nibasheka ababire nibagaya ecyo kutangaza kandi banyebuzaho munywani wanjye iweremeraho kubaraze kusimuka nibashangori ari hamizahi wekora utakawa mani future yawe niza kubasimazi iwe shaba mukama abari kukugaya batinanye sabarebe gusimbura. Thank you so much. I've loved this song. Banyana batimwana bari watching mukana chikaka mwebere mnoga kuba mu watchinga nagamba chini dia Madam Lydia Katelega webere kuri no watching hamwe na family ya Uyona na abakuru mukana chikaka. Banyana batimwana bari watching mu Katete. Thank you so much for loving GNTV Katete Kakoba Nyamitanga everywhere. Mwebere ku watchinga GNTV. Nafuna ho mushijo ndijo nawe yayizina team y'abantu aba ati yuno kora nka manager unkomumba manager bomwe shongosogu umuntu ufite musente ngabere turi nakwakira ashimerwa munonga webare ko nyashira umuntu hoza GNTV ogumwazio ni jana timweji uko yanjira kwanya mazina na banyita musinguzi John biryo mesho kanda aha ni jo mbitenka bishatu cyo kubanza ni brother wa director wa Massive Records aisokota rekorera kantwazo meremo ndiyo wa kabiri ari Sokoto Events kora na Sokoto Events ndi assistant weye so mwana wo kumashangano wanyene na tubingine so ogumwazio tuje kwagira umwashongozi umustudio zanyu no mwana muronyi manonga nishabensi yone mahagere tumutungure tumeseye dare yashimye kushikaho nikanche kwa pasa kumhaba right now maybe no sokhablo ngana ndije ni atwachinga ngomeshongozi ati chia pikingaho yes eshwa pasa kumhaba nka young artists yes nyainje rero mu event says ina mu obwira buke konka nora abana abakwa bakira bato babe namani menje baba proud manonga bebumuramwa so ni shaba agene mpora agene ne haburo by'abantu bakumuhereza naje kukakwenda isha yo nataka yirukanga akataka babirukanga karengo wabo wow I love that echa kumutera hansi cyo kujya ngati yakora ngechi kibasa kumbambura nkahansi ningachi erizoba kakwemera yatandika kwayahana n'abamusingireho akenda kubatera abana mambo yagenda yana kwayahana na the big son konga Yesu Kristo yes so ahandi kukiuto ineshonga bintu bya movies bitambura bita byo actinga na bikimu cyobona yes turiyo tukora turiya TV mwe turiyo tukora ubuzano shana muzaga mwatureba mu cishaye
titwina nshonga tuna tayana ni tuna ba kashanku manyabici bamwe nje batwara ibintu turiyo ntweza. Okay. Thank you so much. Over style aho ochisinisa we bigame birunje. I think you've picked something. I think Ile tu picking amazo. Kale back to Sokoto hamwe na Edward Mbaho. Akantoka nkamuje munonga Sokoto mujo wa umshia wa mhura yajangwa abantu competition atashimye kuziza munonga weshi we bari usinisa bigame birunje bwatugambira. I think yitwa picking n'umuntu wari na watching ya picking. So tukende chintu echi yongere kushaba ubuhagizi mu bantu hapo yongere kushaba ubuhagizi. That's the biggest thing. Yongere kubasha ubuhagizi abagame social media na namba zesumu na kitu cyo. It's okay. Abagore ba GNTV nabasima mwebare nyombe n'abantu wajura umuntu nambwe ni muri njama bafans banje mwatanga kukiye ikintu mcyaza mumuro nyombe ndakakimaga niza kuzana TV bambi nza TV nanye bande bakiringa umuntu akiringanya akacyara kundeba bambi bari munonga music yanje yongera kujukunda ni I'm humbled uruzungu runjani mbano rumamu tyaje I'm humbled nana isengereze fanu wanje urukumanya notakumanya bari Saudi Arabia abari nkahi ngoma ya stili aba Dubai abari nkahi bona tarakatete muzaka ko watanikire kuri aba nanaba abari yanga nabo nimbatera mtoshi then twaza tuiza muri Uganda na campaigns yona bona bakutureba abakajerero arimbaho music yanje numuzagisanga amukutuyona Edward Mbaho YouTube, Instagram, TikTok hona niba ningitamburuzayo wareba channel yanje Edward Mbaho subscribinga utatire mitima ka subscribinga kwa atakade byone bisabyo niza kwa nikuretera fogo. Okay, thank you so much Sokoto. Tuje kigambo twabagambira tuko winding up. Agenshi gambo cyanje kimwe nagambira abantu mission yanje ati internet chere no kurango music ya western obani ukora kushobora no gospel obani sachura kasaba bitakwemura abantu bana tobayambi koke kingana kubuza by the way like trends zitu candidate trends za kwata ziganga kuriya zigaka kunuko kakunuka sapurga kugaka kuri why trends new music why we failed to cross chugumera kintu echo ndio chugumera so tune kuchirwana sa chugumere anga 10 turunka unkomora 5% okuchukora cyo wano gambejo kandi tune kuchukora niso ngabgachi right now western inejiti cya turemiremo tukum wano utakumanya byo ngutinkumanya ndano kwikomachi western producers aba audios na videos they are good konkomora ngo guturumu icyo kukigaba urugero batera basumba kunzumu azananye no manyabyanje baharevu ogomora ngo guturumu nibene kidocuru nabahangisa wakora audio studio bakita gntv records abatwana ibintu bizurayo reka zikora bondo twakora ki twafuna yi so wamugora producer wakunuye mu western region okusinga manunga mbarayit kubera mununga wakora audio umara kagabatuma audio je waje kora yabonera umara katore producer ndizo amastering ho yakwate ichiriza yahitemo wachenga yes ebisho ngo nibingi ati inibisho ngo ebinkumanya ebyara baro mikono yanje kandi birige by'abakampara atakora birige by'abakampara biza kunuya nyine producer cyo kokora ubu utiyo eni aje Sokoto nyina kwa nabyo shongoro at kantine man ndi hiro bukora byona bukora kongura oriya atamurogo yeyi atawana nera gitamu bora kampara kuna koche shongoro bana atini orama skills yateka mukarobe amo cyane cykwanga koko risho mu studio yakunuya oje kanto wa studio ate akwatemo atoka kwatemo ngata atakate kamurogo yeyi ate nebichebi nituma kampara warabishumuzana bizira kutaka chokora bodo no wasicura karo kasita akacho shongoro cyayaka cyacho ba producer batanu kandi bona bateka murogo zabo cyamurabyo nata bana bari nora skills na master gebisho yaba bona nakwatamu so nisho denyizine nyenda gukora bana audio na kusoborire audio na video ekina umwe producer yiza mukaza musubira kuri okora umwisho muzaga batwindure mwa amuco ine paka
baba dusabije kuno bine mpaka nempu tu muzomo kwata video uriyataje tkaje resati uratukujitamo kashika ne yanjye wena ngwakurekeye atushaka mwana video ya mutamu so edibira naraga biza kusujira murama ni nyenda ataba ubiro ntabukire ni ngambe bigambo binjaso wandira kubipinga ni makwisi ndibino kushobora abantu tarashobana banja nampe kubyenda nyira kwatagana niwe wano uri mushongoza ine talent akuma kwesongoraje wabeza offer offer ya audio na video byari rya muramwa yuje kaza mushuno kaza kushikora fuzi microphone edibina kwakira Sokoto, thank you so much. Ka offer ko naka yumuri na watching the right now. Abantu bangayi? Nyenda abantu bashatu. Abantu bashatu. Sokoto massive records ya just ya hereza abantu bashatu bari watching. Video ino mwana no mweshongozi. So wasako bashira bamukore audio na video. Scofia ni mnywana wanje uri mweshongozi. Zoa Sokoto they have good things but called anyway. Away from that. Mramsha abantu ngababiri turugawe tutahe. Bayo tutanchira tutahe. Yeah, so ogumwazio nimbanza naramusya ahinda gukorera naramusya staff yo natinguza ku specific staff ya Adram Model Primary School Makenke hamizaaho wa Bishop Nabos so ngaraka ndamusya nabana banje bo nkushomesa ndikarasije wa P7 so abana nabona abatumira bambande beshaheji bizima n'uruhango wandeta. Okay. Amina. Babiri tuganye umba siburi. Twazacho kuramsya. Niza kuramsya mukate. Okay. Muzee. Abanya buzari. Okay. Mubare kurisha mukora, mubare kunzara mukande ko mu. Sokoto babiri bonka. Nyone ndamusya staff ya Massive. Ndamusya na staff ya gntv. Ndamusya na King of Kings. Church zora mongo ryo mu King of Kings Church mwene ndi baramusi ahandi ndamusya abantu mwena abakunkunda wewe bari mukaba kumukisha kimchona mu following umujo gumba mwita Edward Mbaho platform zona mukaba baho mukisha mbere kuntayera Sokoto wine bigambo birungi. I think I will need you next time tuongere tuganire binji elizo today siro kumweshongoza no to pushinga but next time I will bring you back tuongere to digesting ashonga za music yawe sengana back into music my producer nza kwishyira no kuhendera program age. Thank you.